enzokuba keri kukaide kuna plus ayi dese kizibu kino Kyembi kyetulinacho mulumbe muno lwe tulinamu Kitiibwa Isaac yeyongere ku bagenzi betwabaye twalina omugendo gw'abantu bana abo tetugeziza abagenzi batano. Omulungi ali kwa wa media bambi kirungi kyokola okuba nga otugoberera kitwizamu amaani era saba yakabaka ali kusubscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndi yazidi olisigira ndikwogera bambi likubona ngero boziriri wansi ankali mu bitundu ebya district ye Mayuge eno ku kyalo kyena Matale migombere liyo buwaya ngero ye bakubya abantu omwenda amasasi ona kolwaido nabalipotingira amawulire nga abantu bana bafuirirewo ate abantu batano babenga bali kuposha na bibundu era nga mwaba bafire no mwabere Semaka Mudas Ronald n'abaana be wabula amawulire agandi amabi gali nti omuwendo gw'abafuire butigweyongeire nga kwaba batwalibwa mwidwaliro likulu e Mulago kwabaire kuno omwana w'emyaka 2 Kitiibwa Isaac wabula getasembi okufuna obwire gabegalaga nti Kitiibwa Isaac yena embeera yalemye era nga yena yafuire kyalaga nti omuwendo gw'abafuire buti gwaweze bantu batano. Wotwogera wano polisi yayambye ku abenganda okwiza emirambo wano maka ga mwami Mudasi yebakubya amasasi era nga wendogera wano mwidiro munumbe no yoli kubona ya mwami Mudasi mulimu emirambo 5. Kyetulinacho mulumbe muno lwe tulinamu Kitiibwa Isaac yeyongere ku bagenzi betwabaye twalina omugendo gw'abantu bana abo tetugeziza abagenzi batano nga ni Kitiibwa Isaac kwali. So obuzibu tulina bwo mulumbe muno obuyambi bwe tulina tebuli tumala bulungi tuli kusaba government bekigema kubona bana mutwirukirire kuba twafunye okutya kwa amaani ino mu kyalo kyena Matale kusinzira abantu baifa bagire nga batuvaaku tulisaba mutwirukirire embera tinungi bantu bali mwidwaliro e Mulago aye tulisaba government yatuyambe toleye emikono gyayo tuteeko omukono batwambe batugemere kubalwaire abali e Mulago abasigaire yabasatu bali mu mbeera mbi etali nungi kuba olubuga yavo bwabairewo nti Kitiibwa Isaac okufa treatment yabe ya mulembe nokubanga asoboire okuva ow'emyaka 2 yena asoboire okuva. So ekyo tulikisaba abekigema kubona bona ba MP Honorable Isanga mwena mutwambe mutulumukirire muide ekizibu kino kyatulimu tusobola okubanga tugemeragala tusobola okukisolvinga. The classmates ababana bano our beloved teachers of Namatale Primary School, different private schools abali kuchino asoboire okutuleetera abantu abo obwire ddayo essaawa 7 era enteekateeka ssaawa eno yetulina tuzira we tutandikira abantu abo bali awo mu mbeera eyetiisa kubanga omuntu eyayitibwa ya Irene Baba era ekyekitegeeza nti family mulwe muva mu head teba kitambula tuli awo tuzira kiiraku nga family tuligezaako okustruggolinga okuba nti tutaaya abantu baife we tusabira government eveeyo ku nsonga eno kubanga abantu baswise n'obutemu omuntu okugema emundu ate nga tuwulira nti mujaasi era mujaasi wa government eyakoze ekyo ekintu tusaba government eveeyo ku nsonga eno enonereze lwe kukoma kwekyo kubanga bino ebintu bigire nga bibaawo era tusaba president asobola okuyingira mu nsonga yaife kubanga butyegaziiwe. Amawulire agandi getwafunye amabi gabegalaga nti omuwendo ogw'abantu abafiire gweyongeire ngeri y'omwana Kitiibwa Isaac ow'emyaka 2 ng'ono yabaire Mulago wabula byamulemye era nga yena bambi yafiire era nga busaawe no bantu batano n'abafiire
oluvannyuma lw'okukubibwa amasasi Mugemera Mundu. Poliisi yayambyeko ku ab'Enganda okwiza emirambo egyabo abafiire era ng'obwire bwa leero ssaawa nga 6 emirambo givuire Kampala Mulago gyaleetebwa wano mu maka w'omugenzi Butimudaasi era nga embeera bwe tinungi Maziga Biwobe Miranga emirambo gyeyaze mu iddiiro nga tutandikira ku gwa Baba Mwami Mudaasi n'abaana ebonabona buli ssaawa eno abaana abana do enteekateekedde okwerekera abantu bano liri kujja mu maiso nga woli kubona wano edo nidimu ku keesi edirikolebwa bafundi bali wano ekeesi bali kudibaadira wano olw'embeera eyabairewo nti esente dabeere ntono kuba eyandebeere ngaakola mu byolumbe mwene maka bamwise abataka besondye mu sente bajja baleeta embaawo bafuna omubaadi oba ababaadi batandika okwida okusibira gano sanduuku oba keesedde abafo era nga bali kudisibira gano bafunire ku n'obugoyegoye okuva mu sente abantu ne bagiire nga basonda. Bibiri obitira ku mubaafu wanyongera okugemera ku famire selekta n'asaba obutuwaako emba akabika mu buwangwa akawalumba esaaya oba oliawo teeketeeke ente eno tugiteemu ebityamu twire ne porogulamu tugitandiikirewo. Omukolo guno tukwira kulwawo okusinziira mu mbeera yetulimu. Era kusiima buli ali kwirako atweringa ku basoboli banyawo mwikirize leero esaawa dinakuba enyumidene akidikoni ngaali kutwala omukolo guno balevulanda abo obusumba bw'endawulo ngaalaida okuba tubagulira omukolo guno basoboli banyawo tulikusubira wano the classmates ababaana bano awapira teachers of Namatale Primary School different private schools abali mu kifo kino olw'omulimu omulungi gwe muliko olukuboneka nti tebenkeza abantu ensi yonna yonna. Era kusiima maama omwogezi wa poliisi ow'okutundutundu guno ogwa Busoga olw'omulimu omulungi gw'alikola okunoonyereza obulungi ate ogw'omutindo. Wotwogera wano n'abataka bamaze okusema entaana basimye entaana 5 butusaawa eno entaana enene yeena ya muzeeyi n'ed'abaana so embeera etoweri wabula nga ab'Enganda balikoba nti balikwenda gavumenti ebayambeku oba oliawo etandike okuba okutamuko akasente okuyamba ku lumbe luno nga bakoba nti eyandebeere nga abikolaku neyandifuire aye bene balikalubizibwa era basobe gavumenti efweyo ebayambe taking off okwidandaba abantu abali Mulago nga bakati bazira sente dabwidandabe so bali kusaba gavumenti efweyo eboneke nga aidandaba abantu abakali Mulago abali mu mbeera mbi ndi yazidi yolisigira abakali ku subscribe ya police go aida subscribe like and share our videos.